Hello, welcome to my channel. Mesadot Skincare channel at Sibay Kalo Buvek at video masala makanin my glow dan kakan soya kata kanin exfoliator man nge ngay te kan teatro abikin exfoliator la makanin zona nei hakan nuala tin zot du hakan nuala tin exfoliator lo la mangai lo te le man dan she lo te hakan nuala chu wang chuan tunchum video a chuanin exfoliator chungchang te man dan te kan soidon ni khogena top thlem lewen sak don ni ama sign exfoliator chu enge nia enge atang kai na te achat na te soima sang exfoliator hi kan dead skin cells kan ti kan vun thi te pai fai tu ania tin chumai ba ka kan vun in siam tharna kan skin cycle kha anti chakani chu kan vun thi an pai fai wang khanin kan vun thar kha kan enge vun pon langa khan aron shwai chhuak chak bik mizo takin chu ka soi thiam dan ni skin cycle chu kanu pathianin kan skin cycle hi atlem tial achak lo tial ti zok teng no panga chuan ni thum chung lek ten skin cycle kha I athleng theya mo an no panga hianin example lo petaila an vun an hmailo lo pil pemta se I ahila tin adam zungzunga apil na nu ma kha muturom mang to lo ni thum ni lina vela chuanin khatiang khan kan lo patel tela kan skin cycle kha mo kan vun in thak kol na kha alo thlan hiam tel tela tle ro la hianin kumsom panga changa ni riat ni sari ni riat chawa hianin ni som ni pariat changa som thu min kalvel hi skin cycle hemi kan enge kan vun thar rin siam tur khana du to ni chuanin puitlinga hianin abikin kumsom thu ma changa kumsom li bol chawa hianin kan kin chho to hi chuanin ni som thum te mo ni som li te ngai to tin kum upalama chuan timayang kema tarlam pangdeu to chuan ni som rup te ngai to china ni khatiang khanin kan upat chho khanin kan skin cycle kha amwang chho tel tla chuwang chuanin khami muang lu tuk tur tire turin timayang le kema athok chak deu tur khanin exfoliator kan ti vun thi pai fai tu te hi mana lo ngai te china chu achang kai na le apui mo na ani exfoliator hi mana chulna ani kan skin cycle la chak chuanin kan vun kha aron enge kan vun cha kha aron chuak zungzunga kan maya khan chu vun sia kha vun china ron thak wata chu exfoliator chang kaina ani le bokani kan soi chhose langa dangpo exfoliator hi chiang zat nge tila chi sang oma exfoliator hi hlom thumin an chena chu AHA kan ti alpha hydroxy acid chania chuan BHA kan ti beta hydroxy acid chani le chuan PHA le chu polyhydroxy acid chani le ta PHA hi chu amyl bera mo I nakina kan soi chhose langa AHA chuanin glycolic acid te lactic acid te mandelic acid te alar pol an nia citric acid te po hi HA an nia BHA ave thung chuan salicylic acid chawa oma chuanin PHA polyhydroxy acid cha hianin gluconolactone le lactobionic acid awm ve thung ani PHA hianin skin type chi sang kan neya tero chuanin vunpo ain anglawa chuwang chuanin skin type mila exfoliator man tur soileng ama sabera chuan dry skin tan chuanin lactic acid hi achabera achan chu mayan ti ro velawa tin hydration anpuilet daya lactic acid hianin mo acid dangte ain anti hydrate tel ani vun hydrate tel ve ni lactic acid hian anti ro rup lawa chuanin chu baga chuanin glycolic acid te a hianin an molecules alian zo ka chuwang chuan vuna an lut zungzung lawa mo vuna khan enge vun kha an penetrate zungzung lawa asap chong takin an lut thla zungzung lawa chu mong chang khanin an lut thla kha irritation te siam hara kha wang khanin dry skin tan te tha amana nuambi ka manan chabi kani lactic acid hi chu enge glycolic acid te anga an chak vut lawa wang khan an mani hi chak lo tura khan lo ngai chuang lo wala an ha thotu ranga chuan an thok tha thawa an chak thaviau thawani dry skin tana an thatna ber chu irritation le rolu tuk tur kha aveng chu ani pakhata tin white heads an thabok ta dry skin chu white heads kan nga thin tiro khata han an tha bokani adot le chuanin normal skin le combination skin hi handa koptaila normal skin le combination skin tan chuanin AHA BHA mana cha abigin combination tan chuan AHA ashan emo BHA ashan pokhana man theya kan dry area khan AHA kan mang theya chuan kan T zone amom la ya khan BHA kan mang ve thei thunga khatiang khan ashan pa pona man theya tin ashan pain ka mang du khelawin ti ni pon AHA BHA omna exfoliating serum te toner te peel off mask te atamatiro kina products recommend te kan soi chhose langa kha aman the ani normal le combination skin tan chuan chuan a pathumna chuanin oily skin tan ania oily skin tan chuan BHA an chabera oily skin chu enge
blackheads kan nga tlang puya kha i BHA salicylic acid kan ti khamo kha an chabera oily skin tan chuanin vunan ti file ne ba ka kan oil sleng khanin salicylic acid kan ti hi chuanin oil sleng khanin anzu enge an erala mo kan oil stikhan erala chuwang chuanin vunan ti rowa vun ti ro na lama khan an thathunga chuwang chuanin maimom chi tan chun BHA hi man turania chuana palina chuanin oily acne prone skin ma oily acne prone skin tan chuan AHA le BHA exfoliate a thabera achan chu mai bol dan khai nang tolawa mai bol ti fai tur khan le mai enge kan vun ko no tu ti fai tur khan AHA le BHA kha an chani AHA khanin vun ko lo ti faya chuanin BHA kha alut lang thatur khan alo pui ve ni chu an ha tho ko pa tha em ania ashan pa chuan man policy lo ma se formulations khatam ron da chuan formula khatam ron da chuan ti teng bur khatam ron kop chuan aman ngam thunga a thalu tuk thunga ni adot le pangana chuanin sensitive skin ania sensitive skin tan chuanin mandelic acid le PHA ka recommend beta kema chuanin mandelic acid phe chu I amile maya AHA ro po hianin I lactic acid ai pun an lamai le chongzo kani mo I manan nuama kema pun ka mang to irritation om lawa sensitive tan chuanin an man tlak viawa tin chu ba ka soibele du chu mai bolchi kan nia enge mai rochi po bolchi om thei thawa tin normal skin apo a bol thei thawa combination skin apo acne prone skin kha om thei thawa mai bolchi khatero engang skin type po nela mai bolchi kan ni chuan AHA le BHA man ka suggest ber thunga ni ani lo chuan tuna recommend ka ron soi ho skin type mila exfoliator man tur ka ti ho kha acha acne prone skin kan ni tel chuanin BHA om nahi achata wangin AHA le BHA om nahi an tha ka ti bera acne prone skin a chuan AHA big ro hianin glycolic acid film khurangaya tunang lai chuan a toner ang te tam to tiro chuwang chuanin I film khurangaya 5% ai sang ani to phe chuan film khurangai MMA achan chu I anron lut enge kan vuna khanin an molecule state to wang khanin vuna khan vun chunga khan an lut chakani chu tam tak tan chen khatan chuan enge irritation te siam ma a thak senti bang te kha omdu mani chuwang chuanin film khuranga MMA tongpong man pop chi chu ni chia lo dewa chuwang chuanin ahman dan tur kan soi chhozelanga inlo ngai thasel don nia mai duktana exfoliator man tur soi vele lo kang mai duktan chuanin glycolic acid hi an tha tiberila ka soi swal tam karing lawa achan chu glycolic acid an molecule sante kati khamo kan ti to kha I ante da wang khanin kan melanin a khanin kan melanin chu kan mai dukron siam tu kan melanocytes te melanocytes soma melanin ron siam chu ka tero melanocytes khanin I mai duk chungchang kan soi na sa to a chunga handling ka lo danga in le du chuanin kan melanin na anzuglu khen rana wang khan kan melanin kha anzu khoi mani chumo I enge dukin siam to te kha anzu veng ma bi kani chuwang chuanin glycolic acid hi an tha ka tia chuanin ani lo chuanin BHA mantel AHA le BHA lo man kha a tha ka ti le bokani mai duk nei chi tan chuan video masa inron zo na tam tak exfoliator hi beginner kani enge ka manang ti kha atam viau maya tin private lama po miron zo na sa exfoliator beginner man chi omem soiveng exfoliator hi beginner tan man tura omlem lawa achan chu kan man dan hi I ka khata voin hi lek te manani hloma wang khanin I beginner tan om lawa chumi percentage chu beginner tan man tur ni ti kha om chuang lawa achan chu I enge AHA chon 5% ni ai sang lo ni theise BHA chon 2% ai sang lo ni theise kan ti china exfoliator a chon ma se he ordinary ten kan share AHA 25% line on tita chuan BHA 2% te tiang khan I a percentage kha sang takin an ron siama ma se kan mang theizel thawa I chuwang chuan beginner tan khan om shan lo ka tia exfoliator taki chu ma se kan man dan kan film khur thunga nga ya I low over exfoliate mo ti luat le lu tukang chi te kha a thalawa kha vunin na tuar le theya I man so chuan vun chiat roi na thamania ma se kan man dike ro chuanin kan vunin na that pui thungang exfoliator chu engtika nge aron lan chuang engtinge alan hun soivele thungila exfoliator te hi kema experience a chuanin asang bel po ka mang to TO AHA BHA ordinary mo kha kan mu theya chuan market a tianga skincare anga changa kan mu theya chuan asang bel an nia ka man to chuanin ineffective po ka tia ma se an lang chhuak vut lo achan chu kar khata voi nivel ba kan mangam lawa chuwang chuanin thakata ngai to chuan
voi reat vel kan mang chok ang ania thakata chuwang chuanin an lang chuak vut lawa ma se an lan chhuat chuna chuan an tha ka ti topa exfoliator shim hi chuwang chuanin keima chuanin ke experience atang chuanin thlanhi nu vela hianin uneffective na mo an thatna kha aron lang chuak chawin ka sia man mo pui chiam chi ani lawa ma se man regu ngai takani thungani ole khati zong khani ri phot se tuna chuan exfoliator chungcham bigi part 1 le twin ka chen changa achan chu athui lu tuk dona kan hiat polna sa thin sia man dan te kan lo thiam lo paltakin uluk to ka kan sia thenan part 1 le twin ka chen changa part 2 ka le ka upload le nga chu ta chuanin a man dan turte products recommendation te le a inven na lam chi te engte nga inven tur nge mai duktan exfoliator enga nge man chi ti te kan soi don ani ilo en levek don nia ka le lama part 2 kan upload don ni kan soi kim vio lo me theya ma se kan soi chunte lo hlok pu nge ka be se ya chuanin anhwai hianin affiliate links le codes ka ron dal le ya products in le tlom theina tur kha ka video te milo like ka milo share sak turin le ka channel te milo subscribe sak zel turin ka sombok chewa video le pe ka kain mele chho don nia